Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pare, at damat gayam ti agkasar iji amyanan ita. Ah, kastaya. Asino? Kabsat ni Dino. Diyan nga kadwa tayo ang nagayayam iti basketball, iti napalabas a piyesta. Kat mapantayo mapantay lang makipangan. Saan tayo kuman na makiinom? Amangan ngamin no, mapalaban tayo. Kat saan tayo to makatrabaho yung tunbingan? Uminom tayo, pare. Saan mo't amaliklikan ti panaginom, no kas di akasaran. Siyak to ti makaam mo, ang mangitulod kan ka iji balayo. O sige, mapantayo nga rod. Grabe ay nga mawan pa ilang ni Manong Mau. Uwan nga rod, tatang. Amukon. Sigurado anapanda ije kasaran. Adda ngamin kasar ita ije amyanan kat. Anya? Uwan, tatang. Amu tayo mutan, ano maipapan iti okasyon, saan amabalin a saan da amapan. Ay, sigurado anabartek maninday jay intun sumangpay. Bayan nyo latan, tatang. Sana bale. Saan mo't nga agwalwala ni Manong no kasjay anak kainom? Sumangpet tuladay jay akabsat mau. Ungtak manay. Oh, nabartek ka manan rin down. Ay, unay matdaytan anak ko. Pasensya ka na. Saan naganasan ni matantin minom, tatang? Napan kami ngamin ni Jay kasaran. Kadwak na, dagiti, gagayam ko. Nalabas daytan na panagbarbartek mo anak ko. Ah, Kaano lang hindi napan kayo jay ili nga iminom. Sa ita, nabartek ka manay. saan na bali, tatang? Umininom lang no kasi nalpasan di trabaho. Mala, awanan ti ado pa asaw. Ingkagat ije kusinan, ingkamangan. Amok asaan ka manen anangan ije kasaran. Taday tala inom ti inararamid mo ijay. Ne, Martes mo't ita Manong. Apay, awan ka di trabaho yo? Ha? Ay, ada trabaho kita. Sana ka nakapan. Daldawana ka na rin. Ay, kasta unay mo't ngamin abartak mo idirabi Manong. Uwan nga rod. Sana ba natin ko? Sumuril ka inton bigat. Ay rumbang laeng. Amang ano ray pa nag-absent mo, asaan avalid day tarason mo, kat isukit din ti pakaikatam iti trabaho. Makitam? Gapo iti panagbarbartek mo, saan ka manay na nakatrabaho? Ha? Tatang? No kasday kumamad nga amom nga da trabahom iti kabigatan na. Di mo kumamit labsan ti uminom iti arak. No uminom kayo man, ay katday tay katamtaman laang. Pasensya kayo, tatang. Manunadaras ngay naramit mo na ita. Agyaman ka lang ang tanasing pati manager di pagpapaayam akumpanya. Tatang. Ay na, agbalbaliw ka kuman anak. No sa bali lang nga kumpanya dayta. Idi pailangan ay kat ka. Hello, Ate Ising. Hello, Clara Balasang ko. Kumusta kan? Nasayat la tamat, Auntie. Imawag ka, tasaludsudag kumano kaano ka nga umay dito'y balay. Umadanin tiyo umay ko, Auntie. Kalpasan ti do alawas, umaya kun. Sige, urayan ka ah. Umay ka nga umay. Tanay, jakon ka ba ilang ti aglako asisya? Kasapulak at talaga ti kadwa. When, Auntie, namnamaan nyo tiyo umay ko. Apag iso apumanawak tumot iti sigod apag trabahwa. Ay na, maragsakan ak unay kaanakaan. Simampot kamutlaangan. When, Auntie, ay na, maragsakan ak mat makakita kada kayo. Nagyaman ak no kasta. Mala, agin anaka. Kalpasan na, mapantay di kusina. Adain sa ganak apag sangwanta.
O sige, auntie. Agyaman ako, nay. Ay na, nagmayat at talaga dito yung lugar yo, auntie Ising. Presko ti angin. Kan, berdi amin ti makita. Kastoy at talaga dito'y balasang ko. Buhay probinsya ako nada. Wan nga rod, auntie. Sana kasla ijay syudad. Pasig nga asok ti lugan ti maangot. Tunggal magnaka iti kalsada. Kasta talaga tinagdumaan ti syudad kan dito'y probinsya. Iso nga amok ang magusto am dito'y balasang ko. Wan, auntie. Masigurado. Agbayagak dito eh. Ay, nang runa, no dito'y kapayan ang makasarak, iti lalaki aparakan ka. Anya? Oh, kasanungay, agpasyat kan pare. Ay, kagwa na. Hindi talaga yan. Kagumatang iti arak iti tersena ni Nana Pidang, wen? Ay, saan pare? Diyak kaya timapan gumatang ijay. Anya? Apay ngay? Adda pa'y ngamin utang ko ijay. Diyak pa'y nabayadan. Agparangak to, no adda ibayad ko. Anya? Ijay tersena ni Nana Ising timapan ko paggatangan. Takita man jay ibagbaga ni Benji abalasang. Anya? Adaya? Adda ka no, pare. Katsigun kan kwa na, napintas ka no. Inakman kitain, nupod numutlaeng. Wiman. Inka man kitain. Tayam amum to kanya. Nak! Gumatak man! Apo! Nak! Anya tigatangan nyo, Manong? Ay na, pasensya kayon. At ngamin aramidak ijak kusina itay. Iso ajak nangag adagos ti panagsauyo. Kasta ka di. Kwa. Gumatang ako maiti... iti arak, ading balasang. Bigbigat pa'y laeng? Ngam arak tigatangam? Kwa. Imbaon naklaang jay gayem ko, ading. Kasta ka di? Manong arod abote ti arak tigatangam? Kwa. Duwalaang, ading. Ay, o sige, mabiit lang nga rod, Manong. Alaag ti arak agat gatangam. Ay na, among pare. Nagpintas di balasang agbambantay di tersena ni Nana Ising. Kasta ka di? Nagpintas, pare. Napudaw. Natayag. At idug tibuk na. Ken nagsiksesi ka. Sapay lakuma. Tawam pa'y asawa na dayjay. Tapno ayam amukman kan ka. Anya? Angam, aguri ka man. Sigurado ka balasang dayjay? Ha? Ay, huwag nga agpaiso niya. Saan abale? Salud-sudak to ni Nana Ising, maipapan iti dayta. Una, tapno sigurado. Ang mga nuad asawa na. Ay sos, narigatan. Siyak ti makaam mo, di ka madanagan. Alaki din, rugyantan ti uminom, pare. Tanong maibus dayta, agsubliak tumanan agumatang. Bareng, maamwakon, no balasang paywen no saan. Ne, ayan ngay jay, balasang anagla ko iti arak kanyak itay nana. Ni Clara ka di tidakdakamatang piolo. Clara gayam tinagan na. Napanla nagdigos. Iso asinublat ko pa'y laang ditoy. Umay mutlaang inton madamdama. Kasta ka din, nana. Ay, gayam nana. Balasang tay ka din ni Clara? Ayun! Balasang dayjay akaanakak. Kasta ka din, nana. Ay, apag iso, barumot ni Rindon agayam ko. Anya? Awan mat siguro dakas na, nana. Nuyam amok ni Rindon, iti kaanakan nyo. Lebe, anak. Adda ka di aramidam ita.
Awan mo tatang, apay ka di? Ibaon ka man na mapan gumatang iti kape ken tinapay iti tersena ni Iseng. Wan tatang, yung nga rodan ti igatang ko. Ading, siya akong timapan gumatang. Ha? Yagyo kanya akong dahi ta kwarta. Siya akong timapan gumatang. Makamukha nga rudan. Oh, itaman pa'y nagboluntaryo ka mapan gumatang, manong? Ha? Siguro, naamuam abalasang di agbambantay ije tersena ni Nana Ising. Anya? Ha? Ay, saan? Alaki din. Ani, agburak ton di danom. Apag isunog subli agkapita yun ton. Anya tigatangan nyo, Manong? Ay na, ay sus, nagpintas mo't gayam dahi ito balasang. Manong, gumatang kayo ka di? Ha? Ay, wan. Gumata nga ka. Kapitiga nga ka. Tayman Benguet Coffee, ading. O sige, mabiit lang, Manong ha. Ato yan tigat-gatangam, Manong. At ito'y magtibayad ko, ading. Ha? Dayta lang ti ginatang mo, ngam sangaribo ti kwartam. Ay, sapay awan baryami. Kastaya. Alang rod. Sublyak langan inton malam ti suklik. O sige, Manong, apag isunto asumangpat ni Auntie Ising. Pare, napanak gimatang ita iji tersena ni Nana Ising. Ay no, nagpinta sa talaga jag bambanta e balasang. Katuan mat. Day tamot lang timbagak idikin ka. Kurso na nga dakda di abalasang pare. Tulungan naman. Armak da jay. Ay katuan Day talaga yam. No problem. Nalab at persay taksamot tayo. Apay anak unam day ta. Una, tamanipod nakita ka da di abalasang. Jakmatan makaid namang pampanunot kan kwa na. No kayat mo. Sarong karan ta inton malam. Iti kasta. Maam-am mo mahusto ni Clara. Ne, rumabiin Manong. Ngam apay nagsukat ka pa'y laang. Adda ka di papanam? Ada na padaga pa panakadin ko. Ay na, no anyaman dayta, ipabigat mon. Nabartag ka. Ang mga no anya pa'y ti mapasamak kan ka ijay dalan. Asidag lang ti papanan mi. Di kagda na kadin ko. Inak man sarong karan si balasang agbambantay di tersena ni Nana Ising. Anya? Mapan ka mang sarungkar iti balasang? Katkasta na kainom ka? Pagpaturad lang. Iso ano sumangpot ni tatang kat sa pulan na. Ibagam, manapanak nagaram, ha? Anya, mapanagaram iti balasang ni Manong mo kunam? Wan tatang, isumot tinakuna na itay dinamag ko. Dayamot balasang nga gusto iti dayjay akabsat mo. Ha? Kano mamartag kan manugal. Maaglaang ti babae nga gusto ken kuana. Anya? Ayawan ti makaano sa babae ti kasdi nga ramid na. Abangan no isubli pa iti babae dito balay. Anya? Ay na, mabuti nga kasumango kadakwada, Auntie. Ngamin, nakainom damot. Ala, bayam nga rudan, tasya kung ti makaamo ang makisarita kadakwada. O sige, Auntie. Ala na. Makiamamuak lang mat iti kaanakan nyo. Kung ngagpaiso, nana. Ay na, pangaasiyo. No nasaya at mutla ang ti panggapyaw, umay kayo no saan kayo ang nakainom. Saan akastaan, nabartak kayon sapayan. Ala, agawid kayo kit din. Agsubli kayon to, inton na usawan kayon.
Ay na, anak ko, sakbay nga agarem ka, baliwam pa'y taaramid mo. Tatang. Liklikam ti arak, barkada ken sugal. Iti kasta, sakbay ang mga asawa ka, na iwaksimon dagita abisom. Tano kastam laeng, kaasin to ti pamilya abangunem no bilang laeng. Iso apang asim, liklika mo dagiti bisom, no panggap mo ti mga asawa. Hindi tatang met. Pagsayaat am ti bagbagat. Amin na bisaw, kan saan na nasayat nga ugali, kat lapad laeng itinaranyag a masakbayam. Agayatakan ka, Clara. Manipod ididamo nakita ka. Nakaritnak iti panagayatkan ka. Pangasim ko nga. Di na kumaliklikan. Amok nga adu dagiti agdatdaton kan ka. Ay nga panagkunak. Ti panagayat ko kan ka. Kat na idumduma. Rendon? Ay ayatan ka unay. Kat sapay la ko ma. Tadi nagtupayan, Clara. Anya ti sungbat ni Clara iti ayat nga impudno ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenday toing estasyon, agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon apalagipan ni Tata Lando ni Rendon anak na. Aliklikan na kuman tinalabas a panagin inom na. Iti sabali abangir. Napanmat ni Clara ije tersena ni Nana Ising. Tapno tulungan na iti panaglako na. Namuan nga ron ni Rendon abalasang daytoy. Agingga nga indaton na ti panagayat na. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pangasim, di na kumamatliklikan, Clara. Amok nga doon dagiti agdatdaton kan ka. Ngayon panagkunak. Ti panagayat ko kan ka, tinaydumduma. Rendon? Ayayatan ka unay. Kat sapay la ko ma, tadi nagtupayan. Amok nga doon nagiti na idandanon kan ka. Asa na nasaya na kababalin ko. Aklo na ka mamartekak. Aman nugalak. Agam nakasagana at ngagbalbaliw para kan ka. Nasayahat no kasta, Rendon? Oh, anya nga pare. Sinungbatan na kan ni Clara. Saan pa nga rod pare? Ay, kunaklakit din no sinungbatan na kan. Saan pa Ang amok nga tanamnamakan kwa na. Ngamin, di na kumapalubusan ang sumarong kareje balay ni Nana Ising. Nawan pa naggusto na kanya. Ay na pare, amin a babae, maatrak itikas kan ka. Natar ka, adda natalgad at trabaho. Sa bagay matgid niya pare. Kat no idilig ka dagiti daduma, nga agar-aram kan kwa na, tambay lang aruden, naglaad dapay. Oh, Clara, anyat kaya tasawan day tapa nagsanay mo, balasang ko. Auntie, Apay, ada ka di pa kariribukam. kwa?
Pampanunutak lang amin da Rendon kan Peter. Ha? Anyat kayat mo asawan? Diyak mo. No asino ti pilyak kadakwada. Ngamin, agpadadamot anasingpat. Ay, no siyak. Awan parikot no asino kadakwada ti Pilyam. No asino tinatimtimbang. Di iso. Saan ka mo't mabalin adiktaran iti day taaba nagbalasang ko? Tila ang may balakad ko kan ka. Pilyam, no asino ti kap-kap na kam. Oh, anya ngay manong. Adda ka din ti yamamom kanyak nga agbalin nga ipag ko. Sunes, ading. Sunes nga ibagbagamot. Inton kwan, busted kagayam. Saan? Mariknak nga da panagayat ni Clara kanyak. Iso na lang. Tadamot nga minda dya Peter ang mapansumar sa rongkar kan kuana. Anya? Amok asaan akas ka ni Peter, tikayat ni Clara. Apay anak ko nam ti kasta, manong. Di man salud-sudo na ko. Basta siya, amok da kita. Nay, makadlawak Apay ay tatang. Kaslamanon nga aldaw saan ka nakita na bartag. Ay natatang, di mo makita nga agbartak ni manong. Gaputa agbalbaliw ka nun para iti balasang nga ararmon na. Anya? Aho? Kung kunamladay ta rin daw. Amaw katap-tap palam lang ti bagay masan nga uminom iti arak. Ni tatang. Anya mala Sapay la ko mga raw tagbalbaliw kameten. No napudno kamat lang iti dayjay akaanakan ni Iseng. Auntie, mariribu ka nak. Ha? Apay anak ko namday tabalasang ko. Ibagam no anyaman day ta apakariribukam. Masiguradok ang matulungan ka iti dayta. Mariribu ka nak ngamin amang pampanunot ka ni Rendon. Ha? Kadagiti amin nga agdat-daton kanyak. Ni Rendon ti pakariknak iti ayat. Hanggang no apay nga ado dagiti tao amang ibagbaga, asaan anasaya ti ugali na. Ha? Ay, kuabalasang ko. No siyakla maysa. Nasingpot-mot kat ni Rendon. Awan makunakkan kwa na. Isu na laeng, tamanginom nga men. Auntie, Ang mamati akabaulan na dayjay ti agbalbaliw, para ken ka. sapay la kumatakas nga agpaiso. Auntie Ising. Nay, adda ka matgayam dito, pare. Kunakman no sinarongkaram ni Clara ita. Ay, kwa? Kakaiso na nga awan trabaho tayo ita. Nasakit nga minti ulok. Isojak na pan. Barang umimbag man na malam. Tama pa na ka talaga. Ay katwon Nasken amapan ka. Ipakita mo't seryoso ka kankwana. Ha? Nakunak day ta. Gaputat tunggal lumabasak ije tersena ni Nana Ising. Agsasabali aropa ti makitkitak. Anyat kahit mo sahon, pare? Ay na, pare. Ado ti agdat-daton ken ni Clara. Isuanas ken nga galibtak ka. Narigaten. Rendon, apay nga imay ka. Nag-text ka itay ako na mamaditirik nam. Wen, nasakita talaga ti ulok. Nangrugi idirabi aging kaita. Angin, imayak lata, tapno sa rongkaran ka. Anya? Imay nga mintigayam ko ni Piolo di balay. Nakunanang adda ka na nalabsan na itay alalaki dito tersena. Wen, ni Valday Jai. Val? Wen? Agdat-daton kadikan ka? Wen, agdat-daton kanyak ni Val. Ngam, sipod pa Awan ayat amariknak para kan kuana. Gaputa, may salaang tinakariknak iti ayat. Clara? Kat,
Si Kadayta, Rendon. Agyaman na, Clara. Jack mailadawan ti kinaragsak ko ita marikrik-nak. Ikarik, saan kanto Apolos nga agbabawi iti panangaklon mo kanyak? Nakasaganak ang mga ramid iti amin. Para kan ka. Agyamanak no kasta, Rendon. Kat sapay la kuma, tatakdram amin nga imbagam kanyak. Iti kasta, sa anak nga agbabawi ang nangaklon kan ka. Wen, namnamam dayta. Ita, aklunak iti mismo sangwanam. Apod no dagiti may dandanon kang kamang inumak. Ha? Agam nakasaganak nga balbaliw. Liklik akong tibisyo. Ipanaknag ko ka, tinapod mo panagayat ko. Nukas ta nga road. Agpainom kan, pare. Anya? Nuar arigen. Kasla nangabak ka iti loto. Gapu iti panangaklon ni Clara kan ka. Agasam man. Ado ti agdatdaton kan kuana. Adapay dayo. Magapu iti ili. Ngam, sikat ipinili na. Maria Clara, ako naman. Pare, agpakanaklattan. Ah? Agluto tayo iji balay. Iti kasta, maawis kumit lang ni Clara nga umay. Nakaskas daaw manday ta, pare? Inkarek namin ka ni Clara, aliklik akong ti arak. Manipod ita, di ako naginom. Iso makanlangan ti pagsasangwan tayo. Oh, adto'y ti sukasap sa pulom itay, na. Nay, apayan na nakaw. Nagadumot ang dagitay lutluto yaw. Ha? Wan tatang. Aglutluto kami para iti pagsasangwan tayo. Anya? Agayan ayat nga minan damanong Rendon kan manang Clara. Diyan nga'y kaanakan ni Nana Ising, tatang. Ha? Imbes kanu nga arak, makan kanulatan, tatang. Anya? Nay, si kamit gam ti masabat ko, Piolo Barok. Ay, wen, tata. Siya nga road. Ay na, maikawa ka makakita kan kang agmay-may sa anabartag. Piolo. Mangsapul ka matan iti balasang armam. Tapno malikli ka matan ti arak. Kita man ni rin dawn. Manipod adan kaayan-ayat na namimpinsanay na nagbalbalay. Ay, kumangarod tata. Awan mati balasang amangit kanyak. Iso gasat kunsa tikunadang baak. Ay na, sasawamad Piolo. Adda ka di mat mayat abalasang kan ka. No kastamlat ta amamartag. Nasabat ko itay ni Piolo na barbartag. Imbag man ta saan ka manin anakiinom kadakwada. Ha? Maikawak pa'y na makakitkita kan kwa nang agmay-may sa. Ngamin, numay papanla itiin inom, da kayo ti kanayon nga agkadkadwa. Nagbalbalew akong tatang. Kan, inkarek adya akong subyan tayo ta abisyo. Amom ka di anak? Siyak, ti kaunaan anaragsakan gapu iti dayta. Kat sapay la kumatag kalay sa kayo matan kini Clara. Tap nagtultuloy dayta pa nagbalbaliw mo. Wen tatang, madanon to dayta. Hello? Hello Clara, naimbag nga oras mo. Ay, kastamot kan ka. Oh, kumusta? Nasayat mo Ewan ka yan. Imawagat, taawisan ka kung maarumwarta ita. Namapalin Kaya't kung ipasyar ka. Ha? Saan na bali? Siyak ti makamoy ti amin. Ay, damagak pa'y ka ni Auntie Ising no saan arumar ita. Iti kasta, iso ti agbantay dito'y Teresena. Sige. Umawag ka nga rin ito madamdama. Noon niya ti kunana, ha? Wen, Rendon. Sige, bye.
Nangag ko tinagsaritaan nyo kan ni Rendon iti cellphone itay. Awan mo't parikot na agpasyar kayo sag paminsan. Auntie, San abale, tawan pa panak ita. Sa anak ama pa nag-purchase. Iso ano rumar kayo kan ni Rendon, mapan ka balasang ko. Addakan iti husto nga edad. Iso nga amok nga amomon dagiti banag anasaya at kad saan. auntie. Nala, agrubot kakit din. Siya ako di makaamo dito i-store. Agyaman, auntie. Ne, adda ka mo dito'y balay, manong. Nalabsak da manong piolo ije balay da. Madama ti inom da. Kasta ka di? Wan, kung naklakit din ano adda ka ijay. Nakapulas ka mat. Di mo kunaan, amapan ka mainayon ijay. Kakaiso na lang arudan adi ka imin inom. Saan? Jak makiinom ka da piola. Mapan kami ili. Kadwak ni Clara. Ha? Nasayaat no kasta, manong. Sapay la ko ma, tagtultulo yan amaliklikam ti panagin inom mo. Uwan ka di. Mala, mapan ka nga rudan, manong. Amangan no agurura yan ni Manang Clara. Apay, adito timayan ta, Rendon. Awan parikot. Siyak ti makamo. Ngam, pasig nga agkakangina ti menuda dito eh. Mabalin mat nga itilatan ka rinderya tinapananta. Sana balay, tasag paminsan man. Kan may sa, tikaskan ka. Deserve mo timangan itikas to restaurant. Ha? Agyaman ak unay no kasta. Ay na. Si lang tinangawis kanyak amangan itikastoy akla sa restaurant. Basta para kan ka. Ala, agtugaw kan ta, gurdera ko niti kananta. O nya, nabanno ka kadingag paspasyar, Clara? Saan? Kayat ko pa'y tagpaangin diti parke. Una, ang amangan mo't na aguro-uray ni Antin. Saan? Awan parikot kan kwa na. Kan may sa? Amo na asikat ti kadwak. Awan pagdanagan na. Makaisa maklay. Kaputasan akas dyan ni nanay sing kanyak idi. Angam ita, agtalagan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas chay. Isong ay tultuloy mo tikas ta pa nagbalbaliw mo ah. Tikas ta. Saan ang mapukaw ti pa nagtalaknakan ka? Paragan ka. Ikarik. Itultuloy ko ti panagbalbaliw ko. Isong aramidat ti amin. Clara? Anda ko ma, kaya't kong ibagakan ka. Sapay la ko ma. Tasan nakapahayan iti isingasing ko. Ha? Anya day ta nga ibagam, Rendon. Agkalay sa ta ko man. Rendon? Amo ka maklaat ka. Angam noon niya man tisungbat mo. Aklunat. Anya ti isungbat ni Clara iti imbaga ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti met direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenday toing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan ni Clara no asino ti aklunan na kadagiti lalaki nga agdatdaton kenkwana. Kastaunay met aragsak ni Rendon. Gapu ta iso ti inaklon ti balasang. Gapu iti dayta, nagpaluto ni Rendon iti taraon.
Kas panagyaman na iti panaklon ti balasang. Naragsakan mo ti amana. Iti saan ang nagbayag? Insingasing ni Rendon ken ni Clara ti panagkalaysada. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makaisa maklahing. Gaputa sana kas dyan ni nana ising kanyak iti. Agamita, agtalakan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Iso nga itultuloy mo dahi ta pa nagbalbaliw mo ha. Iti kasta, saan ang mapukaw ti panagtalaknakan ka? Wen, para kan ka ti panagbalbaliw ko. Isong aramidak ti amin. Clara, ada ko makayat kung ibagakan ka. Sabay ta ko ma. Tadi nakpaayan iti isingasing ko. Anya day ta? Ibagam laang, Rendon. Kayat ko kumangag kalay satan. Rendon? Amo ka maklahat ka. Angam no niya't isumbat mo. Aklunag. Ay ayatan ka unay, Rendon. Iso asa anak to nga agbabawi anang aklon kan ka. Iso nga ita, umanugutak no kunam nga agkalay satan. Agyaman ako unay, Clara. Agyaman ako. Anya, agkalaysa kayon kini Clara, anak ko? Wen tatang. Ay nasayaak no kasta. Maragsakan nakpara kada kayo. Bareng isaw na talaga ti makapagbaliw ken ka. Tatang? Kahit kaano ti plano yu apa nagkalaysa? Sakbay ko mamalpas da ito'y atawan, tatang. Ay katwa na. Nuan yaman ti desisyon yo. Suportaran kayo, anak ko. Awan metkit di ti parikaut. Tamok nga danan anay nga urnong mau. Kasayaatan day tangaramidam. Mga sawa kan. Taisaw ti papanan ti birok mau. Saan kat aday taarak? Wen tatang. Itapay laeng. Congrats, pare. Si kakit dimit. Agam magyaman naklata. Iso si ka, mangsapol ka ni ti armom abalasang. Iti kasta, maikat mo mo ti bisyom. Saan abalasang ti makaikat iti bisyok, pare? No talaga akayat ko ti agbalbaliw. Maramid ko lata. Pare, mamatiak iti day tanga imbagam. Ay, pare. Kaano nga iti plano yu panagkalaysa? Iso nga rudon ti asikasun mi ka ni Clara. Kasta? Ay katuna. Kamaudyanan na. Maksayanan dagiti baak dito'y lugar tayo. Anya? Si kakit dimit. Umay kakitin. Apag iso mo ti napangal daw. Bangantan di ti balay. Kabayatan ti panagis istoryata. Ay na, siyak ti ad-ada maragragsakan para kan ka, manong. Ha? Kamaudyanan na, agkalay sa kayong mutan kinimanang Clara. Wala din ko. Duwalangin alawas ti Orion. Agkalay sa kamin. Nakaragragsakak. Tamaad da anak to, itinapintas ka na singpat nga ipag. Sika talaga. Una, rumbang laang anapintas ti asawa, manong. Tapno na aganak kayon to, napintas tumat. Ala, bayamon. Agsagana tayo kit din. Tao madanin ti panagkalay sa amin. Oh, Clara, balasang ko. Anya ti plano yu ita? Ijay ka di ayan da rin dun ti pagyanan yu? Wano, dito'y kailatan. Nagsaritaan mi kan ni Rendon, nga ijay kami latan balay da nga agnaed, auntie. Ngam di kay madanagan. Umayak lata tumulong kada kayong aglako dito'y Teresena. Ha? Ay na,
Ita, tanaki asawa kan. Di mun panunutan ti marami dito'y tersena balasang ko. Ti panunutam kat ti para kada kayo ni Rendon. Auntie. Awan ti pagdanagam kanyak. No, adanton mabiro ka kakadwak dito'y. Di isunton ti baunak. Agyaman ako no kasta, auntie. Awan anyaman na balasang ko. Dito'y kalatan balay, bakit? Uray saan ka pa ilang ama pa ni Jetersena ni Auntie Ising? Lakay. Madikin ka ti mabambanog. Nang runa kat masikog ka. Sige, no kasta ti kunam. Nakababain mo't kadatatang. No dituyak latan balay nga inaldaw. Awan ti rumba nga pagbainam kadakwada. Kad may isa, mawatan damat ti sitwasyon mo. Iso dito'y kalang. Sige. Ala, inakon bakit? Ang mga numaladawak iti trabaho. Agan-anad ka nga rod. Pasensya kan, Beverly. No, hindi ko masakbay apin manaw ka. Ket imbagam asublyanak. Sana kumanang asawa iti sa balay. Rendon, amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Manipod adata iti kolehiyo. Si kalaang ti inayat ko iti kastaunay. Anya? Kastaunay aliday ko. Idinamok ang asawa kamot kaya man. Pangaasim, amok nga dapay lang panagayat mo kanyak. Ngamin, no awan, saan ka kumangay manugot anak isinarak kanyak ita dito'y hotel? Jackie libak na ita. Adan asawak. Maadan kamin iti anak. Puno nagkalaysa kayo. Ngam papel laang dayta. Ti panagayat mo kanyak, ti saan amabalin abaliwan. Pangaasim Rendon, aramidam kumamot ti amin para kanyak. Oh, rabiin man ang Clara. Ngam adda ka pa ilaang dito'y salas nga agbuy-buya iti TV. When ading ko. Rabiin, ang awan pa'y mat nga manong mo. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Anya? Napanan na ngay ngatan? Sigud mo't ang masapsapat ay jay nga agawid. Diyak makaturog amang pampanunot kan kuana. Iso nga'y mayak dito'y salas. Ala, ingkan maturog manang. No sumangpot ni manong ko, kasaritak to. Di na kunaan, anapan manen nakiinom. Nay, apay nga itakala ang rin down. Nagpatpat na gayon ururay na kati asawam. Pasensya kayong tatang. Adang amin napanan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Naratian kami. Iso nakiturog ako ni Balayda. Kasta, kahit apay nga raw ako na ni Clara adi na makontak ti silpon mo. No kas jemot akat ipakaam mo mi ti asawam. Tapno sana madandanagan. Pasensya kayong tatang. Mala, yung kakitaan ti asawa mi jay sa ledyaw. Sigurado na puyat day jay anang ururay kan ka. Nasayata si Mang Patkan. Sa dino tinagturugam iti rabi eh. Pasensya kan bakit? Adang amin emergency na panan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Diya ko nakaawag kan ka, talobat ti cellphone ko. Kasta ka di. Ala, agina na ka nga rudan. Amok anabannog ka. Agpelas ka, sakbay amaturog ka. Sige, tainak mo tin agluto iti pamigat. Ringan ka no makaluto ak. Sige. Agyaman ak unay, bakit? Nakaturugan ka asawak. Inikat na ti kawas na. Anya ti aday ti tanggad na. Tsak lakit di agbidot. Kiss mark. To'y kawas na. Sa balit ti payod na. Sigud mo't asana kastoy ti angot ti kawas na.
Sapay lakom. Tasaan apod no ti atap ko. Ay sus ka, pare. Pangasim. Agpanunot ka kumaan na imbag. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag. Pare, panunutom kuma ti asawam. Nor arigan, panubok laang itibiyag yung agasawa dayjay a Beverly. Kat addakan ka no tutupam. Arason, tapno madadaal ti pamilyam. Mariribo ka na, pare. Ay na, pare. Di mo urayan ang maamuan ni Clara day tangar aramidam. Maasi ka kumamat kan kuana. Nang runa, tamasikog. Pare, narigat para itikas kan kuana ti ma-stress. Intaman kit di uminom iji abagatan, pare. Iji tersen na ni Nana Miling. Sana bale, tayo talang tayo. Pag-isistoryahan ta. Rendon, apay akasta ka matan. Idi na minsan, nabartak ang nag-awit ka. Sa ita, nabartak ka manan. Pasensya ka na. Dalang amin, dagala parehot ko. Iso nagbardaga. Anya ka di ti parikot mo. Ibagam kanya ka, tapnag tinulong ta. Banag ko lang yata kat matulungan na. Sikati parikot ko. Anya? Siyak, ti parikot mo. Wen, sika. Mabalin lang ay subliti na palabas. Inaramit ko na. Anya ti kayat mo asawan, Rendon. Saan ka siguro ma kanya? Tapno di mo maawatan dekat kuasawan. Anya? Banaman nakman dito eh. Ang mga noon niya pa iti, maramit ko kan ka. Ingka dyan! Auntie, jakang mo no anya ti parikot ni Rendon. Nay, apay ngay akastamot ng ter aramidan na. Ibaga na kung maano anya ti parikot tapno mapagsaritaan nyo. Kuma, hanggang saan mat? Jakam mo no malagip na pa'y dagit imbagbaga na kanyak idirabi. Gaputan na bartak mat idi na ibaga na dagijay. Siyak ka no, ti parikot na. Iso ang mariribo ka na kamang pampanunot no anya ti makagapo. Kat, amo ka din nilando day tangar aramidan ti anak na. Jakam mo, auntie. Naira na nga na naturog ni tatang ije bangkag idirabi. Gaputa bantayan na kano ti sibog dagiti mulan ha. Ala, di ka madanagan balasang ko. Kasaritak ni Lando, maipapan ka ni Rendon. Saanin, auntie? Paliwak pa'y laang. Amangan nga min no ibagana, abasit labanag, kat masapul pa'y lang nga ibagak kada kayo. Anya kamatan, Manong. Awan pa'y makatawan, manipon nagkalay sa kayo kini Manang Clara. Ngam ita, kastamot tan ti aramidam? Nangag ko dagiti imbagbagam kini Manang Clara idirabi. Uri asinong mat ababae. Masaktan iti kasjay nga imbagam. Anya nga min ayati parikot mo kan kuana. Tana ibagam nga iso ti problemam. Ita nga awan ni Manang Clara. Di mo pa'y damagan no sa dino tinapanan na. Napanan na ya. Nagtalawan. Naumakan ka, Manong. Ay na. Pangaasim ko ma. Tapanunutam mat amasikog ni Manang Clara. Di mo kunaan. Asinubliam man ang ti uminom. Sana din ko. Dalang amin pampanunutak. Iso na ginuma kidirabi. Anya? Kat, idi iminom ka. Nalipatam nga rod no anya ti pampanunutam. Sus! Agbalin kan nga ama.
agpanunot ka kumamatan. Ay na, nasaya at tayo may kamutlaang dito'y tersenak, abalayan lando. Way, nabalayan. Mawawak nga may na nagapoy di bangkag. Kasta unay nga minabara ti panawon ni ita. Ala, ibagam nga rudan no anya tigatangam nga inumam. Sakbay nga ibagak ti panggap kumot nga ibagakan ka. Ha? Nay, makapadanag ka mo tabalayan. No anya launay day taya nga ibagam. Ay na, di anak mo, ni Rendon. Nabartek ang nagawid iti rabi. Ah, Imbaga na ka no, aparikot na ti kanakak. Eh, diyak mo no, anya ti problema na kan ni Clara. Imay itay bigat dito di kanakak. Agsangsangit, gapo iti aramidon ni Rendon. aniya. Pangaasim abalayan, bagbagaam kuma di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asinubyan namanan. Awanak lang iti balay iti may sa arabe eh. Nga madagaya man tinapasama kajak magustuhan. Mala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Anya ti aramidan ni Tatalando ken ni Rindon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryetaw ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, naragsak ti panagkalaysa darin doon kan Clara. Nagsaritaan da, nga ijay balay darin doon ti pagnagdanda. Kabayatan na, saan aninamnama ni Rindon. Nga agsubli ni Beverly akayan-ayat na manipod at dada iti kolehyo. Mas daumat ni Clara iti kalaat a panagbaliw ti asawa na. Kat iti may sangal daw, anagawid ni Rindon anabarteg. Nasauna iti asawa na, aparikot na daytoy. Mariribukan mat ni Clara. Isu nga imbingay na daytoy kanina na ising. Ita papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Pangaasim abalayan, bagbagaam kumamot di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asubsubyan namanan. Awanak lang iti balay iti may sa arabe eh. Nga madagaya man napasama kajak magustuhan. Ala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Agyaman na abalayan. Awanak nga minidirabi iti balay kahit. Isu nga inrana naman iti iminaw. Ala, da kayon tunti agsarita, abalayan. Nasaya at mat, tanadanon ka dito'y balay si Carindon. Tatang, Apay, anya ka din ti mapaspasamakken ka? Anya ay ti parikot mo iti asawam? kwa, naamiris ko, adyak gayam ay ayatan ni Clara. Anya? Lukaw! Anay ko, Awanan ka iti bain na lalaki. Kaya't mo sakit di apasubsuban ka tapno agnakam ka, ah. Amom ka di tangay bagbagam. tatang, No anya man ti parikot mo iti asawam, pagsaritaan nyo iti nasaya at dayta. Abay, basit lang nga problema. Ibaga mo na saan mo gayam nga ayatan. Ha? Abay, ay ayam ayat ti panagasawa. Tano na umakan kat mabalin mo nga isublay. ha? Di ka agararami di ti jak magustuhan. Pakaibabay naklang nga amam dahi tangar aramidam. Nang ro na kadagiti na kay kamangam. Isu nga panunot ka na imbag rin down.
Pagbabawiyam iti udi na, day tangar aramidam. Anyat kaya't asawan tinanggag ko nga imbagam kanit tatang itay. Rendon, ana amiris mo asaan naggayam nga ay ayatan. Pakawanan ako, ma. Gapo ka di. Taday jay lata a Beverly ti ay ayatam aging gaita. Anya, Sumungbat ka. Di ka madanagan. Anyaman ti sungbat mo. Anyaman ti panggadang mo. Aklunak. pakawanan nak. Diyak kabalan ang lipatan ni Beverly. Maawatam ko, ma, asipod pa'y, kat agam amo kamin. Nagayan ayat kami. Kumparakan ka anabiit lang anagam amuta. Anya? Di ka mandanagan. Suportarak ti anak ta. Ngam na ti panagayat ko kan ka. Diyak may kari. Amay subli pa iti sigod. Renton. Apay, anaaramid mo kanyak ti kastoy, Renton. No amok la kumakastoy gayam ti aramidam. Diyak la kuman imanugot ang nakikalay sa kan ka. Clara. Nagkalay sa ta. Nagsinapatata iti sangwanan dagiti naganag ta. Dagiti kakabagyan ta. Kan kang runaan iti Diyos. Ngam ita. Kastoy gayam. Pudno ang nagsin na patata. Ay, para kanya. Sa patalang day jay. Awanan ka itibain. Kalpasan ti amin. Ibagam ti kasta. Asa patalaang tinaramid ta. Pudno met. Sa patalang promises are made to be broken. No addaman ti pagbabawyak iti biyag ko. Iso ti panangikalaysakan ka. Nagsapatak iti tao. Agam saan kumat gayam nga ay ayatan ti babae nga ang kalaysak. Pangasim ko ma. Ang panunot ka na imbag. Di mo kumantutupan da dya babae. Likli ka munti sulisog. Iti ka ano man. Saan asulisog ni Beverly? No adaman ti sulisog. Ket si kadayta. Anya! Auntie, diyak amunan niya ti aramidag. Ay, Sa anak mata nagpangadwa nakikalay sa kankuana. Impay ko amin a panagayat kan pamatag ko. Ngam apay akas to'y tiraramidan na kanya kita. ala, di kaunay ang panunot balasam ko. Saan ang nasaya at daytay ti panagsikong mo? Imbes ko maamariknak ti adada panagayat na. Ita masikugak. Ngam saan met. Ala, di mo liwayan ti ang kararag. Ikararag mo asapay lakuma. Tamakaamiris di Rendon. Asaan ang nasaya at nagita nga aramidan na kan ka. Uwan, auntie. Dahita ti aramidag. Awan matpanggap kong hagibalas. Ngamin, uray kas ti aramidan ni Rendon. Mangnamnamak nagbaliw tulat. Dayta ti kasayaatan balasam ko. No adda parikot iti unag ti balay. Sulbaran nyo aging kakabailan nyo. Saan kat atay agaramid kayo pay iti maysa apariko. Ay, agyaman naktay may kamutlaang dito'y dagus ko Rendon. Manungal daw nga inururay ka. Kasta ka di? Wan,
Amo mo takanayon ak amailiw kan ka. Saan ka di? Di ka madanagan. Manipon dita. Kukuha mo namin nga oras ko. Kalpasan ti trabaho. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pimanawan ni Clara ijibalay. Nagsublin iti ayan ti Antina. Kasta ka di? Kasanon to ti panagpas ngay na. Agpas ngay lata ah. Tilang kanyak kat ipaay ko tigatad ang kasapulan da iti agbalin nga anak mi. Good job, Brandon. Iso sa anak ang nagbidot, anangayat kan ka. Apay na ito nagpintas sa bag, Beverly. Ken, adapay ka sa kabarbaro. Kwa? Ingapok na itay di Hong Kong. Itad mo to ka ni Levi nga ading mo. Amo ka magustuhan na dayta. Ha? Kat dayta kawas. Itad mo ka ni Uncle Lando. Sigurado ang magustuhan na mo't dayta. Agayaman ako na ya. Sige, itad ko kada kwada yung agawid ak. Apay, di ka kadipay agawid ita? Saan? Dito yak pa lang. Agawid ak tulad tanong kayat ko. Sige, awan parikot iti dayta, Rendon. At iti bagparakan ka, Levi hading ko. Amo ka magustuhan da ito eh. Ha? Original data. Naggapo iji Hong Kong. Inted ni Beverly parakan ka. Adamat parakan ni Tatang. Pasensyakan, Manong. Ngam sa anak nga interesado iti dayta. Adamat trabahok. No kasapulak ti kasta abag. Kabaelak met ti gumatang. Isublim dayta kan kwa na. Wanuyag mo. Tasyak ti mangisuble. Ha? Apay, Manong. Talaga ka di akas tamlatan? Panunutom kumamot ni Manang Clara, ah? Panunutom, Manong. Addaak akabsat mo a babae. No bilang tasyak ti adda iti sitwasyon ni Manang Clara, di ka di makapungtot iti asawak akas ken ka ti aramid na no bilang laeng? Anya? No kastamot laang gayam apasakitam laeng ni Manang Clara, saan kay latak kuman ang nagkalaysa? Kaasi laeng ti agbalin nga anak yo. Kitaem, manulaangan abulan. Ipasngainan ti agbalin nga anak yo. Ngam di mo pa'y masarungkaran? Anya kamutan? Nay, si kamot gayam, Rendon. Umunag ka. Ako, sana na. Mabitak lang. Ha? Imayak, taumay ko la. Ito na ito 10,000 na kwarta ni Clara. Imbag lang ada aramatan na. Into na may alawas, mangyagak tumanan. Igatang na itikawas ni Baby. Ha? Ni Clara? Ada ka di taonag? Kwa. Awan ni Clara. Napan nagpa-check up. Itay pa'y mutkit di anapan na. No kayat mo, oraya mon. Tapno si kaamis mo ti mangyawat iti daytaken kwa na. Ako, sanin. Ada pa ngamin pag nakita. Ibatik langan, tayo ito junton kan kwa na. Sige. Agyaman na. Imay ni Rendon, auntie. Wen balasang ko. Adda inyag na akwarta para ken ka. Kasta ka di. Adtoy. 10,000 dayta. Imbagla ka no nga adda aramatem. Ken kunana nga agsubli ka no inton umay alawas. Umay mangyag iti kwarta nga igatang mo iti kawas ni Baby. Anyaman tin ni Rendon. Dinak man la inuray. No may papan iti kwarta, adamot urnong ko. Kanadapay di kwarta na urnong iti nagkalay sa kami. Umdat siguro nga ramatak iti panagpas ngay ko. Ti panangayuan na kas asawa kan ama ti kasapulak ita. Ala, huston balasang ko. Di ka unay agpampanunot ako nak.
Duwalangan abulan ti Urayan. Ipas ngay kuntun ti anak mi. Ngam aging gaita. Talaga adyak marik na ti panangilala na. Diyak amunan niya ti panunutek. Anti ising. Sigurado ka kadi saan kayo ang nagkita ka ni Clara, honey? Mamati ka kumaiti ibagbagak. Amok ngamin a Wednesday ita. Ken, ita ti aldaw at check up na ija clinic. Inranak mo tinapan iti tersena ni Antina. Very good. Amo mo tadya kaya't nagkita kayo. Amangan ngamin no makitam tilangana, kat maasyan kapay kankwana. Saan to mapasamak na itahani? Sika lang tayo ayata. Apay na ito'y kawas na nakawara dito sa sofa. Ha? Aguri ka man. Kasla kawas ti lalaki. Kwa, honey. Kawas ni Lander daytoy. Jagayam ko abakla. Imay ngamin si Marungkar itay. Naglingat, isa ang nagpalas. Imbati na matlatan dita tinagsukatan na. Anya? Ala, oh my God. Mapantan iji si Led. Aginanakan. Amok, anabanog ka. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Clara. Wen, siyak nga rod. Ay na. Nagadumot tanday taimat mo. Nagapamaya. Naggapo aki jay ili. Napanak gimatang kadagiti masapsapul ko. Kasta. Ala. Iyag mo dagi taimat mo. Siya kung ti mangawit. Itulod kan di tersena ni Nana Ising. Ay na, agyaman ako, nay. Agpay tulod ako may ti tricycle. Nga mabutangak ngamin. Sapay nagpapartak da nga agpataray. Uray ammo da amasikog ti pasaheros da. Ha? Ay, unay matan ni rin doon. Di mo't lamaas yan iti asawanan. Piolo, ada ka di ibagbagam? Ha? Ay, kwa, awan. Ala, mapantan. Tani, nagbara ti panawan. Pare, itamampay ang nalagip mo man ti uminom. Agas latiban mo pare. Si kakid di mat. Amangan no agungat ni tatalandukan ka. Numabartek ka manan nga agawid. Sana kang agawid ije pare. Ha? Mapanak inton madamdama ije ayanda Beverly. Ije ka maturag. Anya? Pare, talaga ka di nga awan namnama subliam ni Clara? Kanti agbalin nga anak yo? Ha? Pare, nasabat ko ni Clara idi na minsan. Ay na, siyak lamang kita. Maasyanak man kan ko ana, pare. Nung siyak laamay sa, nasaysaya at nusubliam ni Clara. Awan tinasaya at nga ipaay dayjay a Beverly kan ka. Nuar arigan, kaslain sukat mo ti dolyar iti piso. Sapay ko ma, tamaawatam ti kayat ko asawan. Kinapot na na. Parekot ko ni Beverly ita. Mariribu ka na, no niya teramidag. Anya ti kayat mo asawan? No diya kagbidot. Ada sa bali a lalaki ni Beverly. Namin anong aminan adaras an adanunak nga adda kawas ti lalaki iji dagos na. Angam kanayon na nga erason. At igayim na bakla. Ngam mariknak asaan apod no dagiti ibagbagana. Anya? Malignakan na wala baka. Isad ng kunsapay na ang timotor. Nagigaan na usawa na. Tapang matanti pagturungan timotor ko. Anya ti mapasamak ken ni Rindon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti
Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.